Kajeseng sinot kebakat pra kalalong hakabalang jakrem pujaut presbytery hakapra tarik bentau benai. Hagni kajeseng da kilangut ki pajba kilawana keleng ki jaka jokuri khasi jantia. Ya kajeseng pajba hakapor minsingi la pulong hakamadan joka makurwat parish kabalong kamadan plang kabaitenat kabadon berkisharing lum nabaro arliang. Unong kren nagaktiyan ublay hakajeseng kabashiposteng midstep ulong Reverend R.F. Karkrang ublakren halor kajingla banbatay u Daniel ya kajingpos news im Nebuchadnezzar dagabor kajong ublay. Ulakren ru halor kabor kabaw ublay ula ay how Moses banpalayt maraw yekikon Israel. Hakini kajeseng kaba midstep apin shirhem de kijirway kwaya na kajeseng kana balang jakrem nangta na kabalang sora standing kwaya ka jakrem pujaut presbytery bar kabalang moro. Hakajeseng kabashibjishteng minsingipat ya kakubo na kaktin ublay lasam the Reverend L.S. Nongplang ublapan pao kajingsko kya halor kajinglong jingman kajala hakini gisingi. Upastor Nongplang hakajingkran jong u halor kapangki kristan berkasorkar ulong bakinong sensyar kideban pai sya ublay hakijingdway namar kabalang kristan kadon hajan jong kasorkar. Ulaban ru ba omde ban kiai kibadok lingba ki khajana. Hagajeseng kaba minsingi la pinshir hem de kijiroy kwaya na kabalang jakrem, standing choir jakrem pujaut presbytery, standing choir Reelingam presbytery, but synod standing choir.
yang terkejut. Aku tahu tujuan. Aku tahu tujuan. Kau tahu tujuan. Ketenjong butuhku. Siempre Hosanna, siempre Hosanna, siempre Hosanna. Kasur bagian angin firman, Haleluya ya roh yutuan. Hosanna ketenjong Haleluya. Siap, try. Unsen shashi juna. Hosanna. Lada kaladon kapor na kabantay jungi. Ban pai siyaw blay bat banduay. Na kabanta kari jungi. Kaday manta. Blay sor karom. Kilong tang kibreu kipom dan lak. Bat kalong akan hon kabasya nyaw bed. Kim don kasur ban pensngew ya kasorkar. Bat kila deiru ban seu ka khajna ka bahe syaki sordar jong ka hima utrai Yesu lawan om ban penjot ne ban penrem ya ka jinglor runar jong ka himarong om semelawan ban kop bat ban welam ya ka government ka batmai om semelawan ban kawe ne ban kalan ya ka lama jong ka jodai sem ulawan ban abil borobor ya ka donot jong kibreu simet senrang wat kentai bakin tiang yo ha ka jing jong ki wan ban yalap ya ka gospel jong ka jing pen utrai Jesus yo tho ba si sen ba ka donot jong kibreu ki adai bat ka mon ka jong blai ki ei baro kilong ki ba yaj be utrai Jesus kwa ban penbek ya ka jing men sem ka batmai bat kata ka jing men sem ka batmai ka dai ka balang ulah hukum ro ya ka ne balang wakan yai teng ban syakri halor ka ne ka ju ka kam hak ba mangi ngidang syakri hadu menta ki para bangai biye ki jing hakis ngi jong try jong Jesus Christ kilong giba kham syar khai ban ya ki jongi hakini gisngi kom ke kristan ngi hapan sneu tho nag banta ka ei lak hot yangi banle bat ban don hagane ka prathai hag jing sisya ka ban don kam yangi kalong ban perkhat lem ya ki man sem jong ki balaja bat yagi men sem ki bala nang yai ja naki ei ba kenjab lai